other than the head teacher of Cagpili Integrated School, may beshi. Mr. Narciso Nugit Masayaw Incuratsia Mayor, nga naniyay kakapadis bisita naton, Madam Nida Tapalia from the Municipality of Arteche, Esther Samar Mayor Maestro. Ladies and gentlemen, of course, sige nalilipay natin ito presensya habang pasasayawan natin ito akong beshi. Teacher ito natin, head teacher ng Cagpili Integrated School. In the meantime, we would like to acknowledge, ladies and gentlemen, the district supervisor of Arteche, DepEd Arteche, Esther Samar, Dr. Rodolfo Cesista and company. Thank you so much, sir, for being around. Once again, ladies and gentlemen, Mr. Narciso Nugit Masayaw Incuratsia and representation dito natin Mayor Bungtong Honorary Theodore and of course ang ating pinahal ng Vice Mayor Babay Adolfo Ugas na naniyang kapay ng pagsayaw Madam Nida Tapalia ang bisita from Arteche. Hulos nga suportahan mga kapersa ang paghimuan indin buhat nira. Ato na halagaw kita himano ka maupay ngay ay kumurat sa labi kon ganado ang kapalis niya ang panmalon di basta-basta. Ato na sige daw kita ora mismo mauranhin mga gala kaupay pakitaan kwarta man gilan-gilan hangano baw-baw mo makikitaan. Yes, ladies and gentlemen, ang ngalan na natulinig ng mga mayor Manoroy Seador, Mr. Narciso Nugit. Nakikita na Teacher of Cagpili Integrated School na Sayaw Incuratsia. Of course, nasa buwan na rin yung kapising mayor Babay Adolfo Ugas. Mananatuloy ng mga bisita. Manoroy ungod na nangiginano kahuman simba na libuthan na tagbungto at isang waray pondohan munisipyo ang pamagi iya hinihimo. Once again, ladies and gentlemen, para kay Manoroy Seador, Mr. Narciso Nugit Masayaw Incuratsia at iyang kampanya Madam Nida Tapalia ng Arteche. Di basta-basta Ato na sige daw kita ora mismo mauranhin mga gala kaupay pagkitaan kwarta man gilang-gilang hangad ang mabaw imo makikitaan. Ay kaupay kabuotan di malungayan. Yes, ladies and gentlemen, para hanapin kong mga mayor na Bungtong Manoroy Seador, Mr. Narciso Nugit. Head teacher of Cagpili Integrated School and of course, Madam Nida Tapalia, bisita from Arteche. Malungayan, mga PWD hiramang lipayon hinapala dirahi aagong. Alright, Kukma, tikang hanaton Mayor Bungtong
Punto Manoroy Seador in representation of the school head of Kapili Integrated School, Sir Narciso Nogueta. Thank you so much. Ani mo kaparihang pagsayang kuret sa bisita all the way from Artesia Esther Samar, Madam Nida Tapalia. Damo-damo nga salamat, sugat maliwat salamat han mga pagsuporta this time, ladies and gentlemen.